Čovjek, ponos, istina, kaže usamljeni nezadovoljni građanin. Zove se Sead Malkoč, ne pripada nijednoj interesnoj grupi, ali to nije važno, kaže. Zaposlen. Eto, imam neku sreću. Sramota me je reći borac, sramota me je reći svoje ime da pripadam nekom etnu i to. Sramota me je reći da sam na nekoj funkciji da držim, jer to nije to. Ali me nije sramota reći da sam čovjek. Žalosno je da su mnogi u današnjem vremenu izgubili ljudskost i zaboravili na osnovne životne postulate. Kaže, postoje dva puta, a na nama je koji ćemo odabrati. Jedan put vam je anarhija, drugi put je viši cilj i na kraju čovjek. Trećeg nema. Hoćemo viši cilj i čovjek do nas. Malkoč dodaje da mu ljudi u prolazu pružaju toplu podršku, da se svijest građana budi, ali da su ljudi još uvijek okovani raznim pritiscima i strahom, stoga je uputio poruku. Gdje je nestao čovjek? Dođite, stanite iza ovog čovjeka da zbijemo redove. Možemo puno. Gdje je nestao čovjek? Gdje se skriva?